Lijep pozdrav, gledate poljoprivrednu emisiju Boje zemlje. Ostanite s nama i pogledajte što smo danas pripremili. U današnjoj emisiji donosimo priču o autohtonoj vinskoj sorti kojoj je za oplodnju potreban oprašivač. Agencija za ruralni razvoj Istre obilježila 20. godišnjicu. Vinski kultivar Muškat Ruža Porečki vrlo je zanimljiv u istarskoj vinskoj priči. Ova autohtona vinska sorta posjeduje funkcionalno ženski cvijet, te mu je za oplodnju potreban oprašivač. Češće su crne sorte iste fenofaze kao Muškat Ruža, Teran, Borgonja, Hrvatica, ali ima i drugačijih primjera. Priča o slatkom muškatu počinje krajem 19. stoljeća u vinogradarsko-voćarskoj stanici u Poreču. Iz Porečtine se proširio u današnju talijansku regiju Alto Adige. Za komercijalnu proizvodnju u Istri se gaji na manjim površinama. Tek 4 veća vinogradara se ponose tom sortom. Što se tiče imena, Muškat Ruža Porečki dolazi, znači Porečki po području uzgoja, mada recimo i u Balama se nedavno koristio naziv Muškat Ruža Baljanski i postoji u Dalmaciji Muškat Ruža Omiški i tako dalje. To su sortama dodjeljivana imena na temelju područja uzgoja, mada se u mnogim slučajevima radi o jednoj te istoj sorti. A u biti njegov izvorni, odnosno pravi naziv bi bio Muškat Ruža. Recimo u Italiji se zove Moscato Rosa, u Austriji Rosen Muscateller, što je znači uvijek prijevod od muškata ruže. Zašto ruža? Dva su razloga. Po jednoj teoriji kaže se da to potječe od mirisa koji podsjeća na ružu, a po drugoj da je zbog boje koja je ružičasta, koja nije najčešće pretjerano intenzivna, jer se obično proizvode vina sa nešto kraćom maceracijom, sa nešto laganijom bojom, tako da najčešće to bude neki intenzitet roze boje. Muškat Ruža Porečki nije dvospolac kao njegove kolege u istarskim vinogradima. Posjeduje samo ženski cvijet. Muškat Ruža je sorta koja ima funkcionalno ženski cvijet. Šta to znači? To znači da su mu zapravo prašnici kržljavi, odnosno svinuti su i zakreću se prema dolje, kako tučak stoji u sredini cvijeta kao i kod ostalih sorata. Kod ostalih sorata prašnici stoje uspravno, a kod Muškata Ruže su pognuti, odnosno savinuti prema dolje. Zbog takve građe polen je slabo funkcionalan, odnosno slabo klijav, i zbog toga je to sorta koja treba oprašivača. A oprašivač može biti zapravo bilo koja druga sorta koja cvate u istom razdoblju. Recimo u Istri je to tradicionalno bila u najvećoj mjeri Borgonja, nešto manje i Hrvatica, i Teran se koristio za to, ali u biti može biti bilo koja druga sorta koja cvate u to vrijeme. Primjerice, Malvazija se ne poklapa toliko dobro jer Malvazija nešto kasnije kreće sa cvatnjom, pa kad Muškat Ruža završava sa cvatnjom, Malvazija tek počinje, pa tu je slabije preklapanje u pogledu vremena cvatnje. Bilo koja sorta koja je dvospolac je dobra kao oprašivač. A s obzirom da smo mi htjeli imati pored Muškata Ruže i Muškat Žuti, ja sam malo zakomplicirao radnju i usadio svaku drugu lozu žuti pa ruža, odnosno ruža pa žuti. Ne. I to se vidi, recimo ovdje se može vidjeti razlika u cvijetu. Recimo ruža ima izrazito peterodijelni list, tamno-zeleni, dugačke internodije, puno bujni rast, ali ima tu manu da ima samo ženske cvjetove. A pored te loze sam usadio Muškat Žuti, koji
je dvospolac, ima drugačiji, vidite, list je više zaobljen, nekako manje ima trokrakije, nema baš definirano oblik, ali radi svoju funkciju. Mi nikada nemamo problema. Od kada je muškat ruža usađen, svake smo godine imali dobar rod i ujednačene bobice. Zato što se sve bobice odjedanput opraše. Kada recimo kad bi bio oprašivač dalje, da je na drugom redu ili da je negdje skroz daleko, onda bi neke bobice bile debele, a neke bi bile tanke. Baš ste došli u pravo vrijeme. Lijepo se vidi kako su prašnici povijeni prema dolje. Na muškatu žutom i na malvazi i ostalim sortama u našem nasadu ti prašnici stoje lijepo uspravno. To je prvenstveni razlog zašto sama sebe ne može oprašiti. Ima vinara koji su se malo i zeznuli, usadili su primjerice Chardonnay ili Sauvignon, koji su još raniji od muškata ruže i imaju na većoj površini nego mi puno manji urod, baš iz razloga jer nije kako treba oprašeno. Očevi geni, dakle geni oprašivača, ne osjete se na plodu, no priroda se pobrinula za nastavak, istina, genetski drugačijeg života. Oprašivanje od strane neke druge sorte rezultira oplodnjom gdje nastaje sjemenka koja zapravo u sebi ima klicu, a ta klica koja je izvor te nove biljke je zapravo spoj genetskog materijala 50% od majke, to je u ovom slučaju muškat ruža, i 50% od oca, to je neka druga sorta. E sad, kakav je taj utjecaj oca? Utjecaj oca je samo ako tu sjemenku uzmemo, ako je stavimo na naklijavanje, ako iz nje uzgojimo novu biljku, ta biljka će biti genetski kombinacija majka i oce i bit će drugačija i od majka i od oce, uostalom i od oca kao što je to i kod ljudi. I na taj način bi zapravo dobili novu sortu. Međutim, ako gledamo bobicu kao bobicu i njena svojstva, njen sastav, kvalitetu i tako dalje, ona se ne razlikuje, znači nije ovisno o tome ko je oprašivač. Muškat ruža porečki je kao neobuzdana mlada. U razvoju prije cvatnje prebujanje, cvatnja je, reko smo, posebna, što vrijedi za grožđe i vino. On raste bujno i tu je malo smo imali čak i problem u početku, jer je ruža krala hranu žutome. I tada sam se malo pokajao bio što sam sadio svaku drugu lozu, mogao sam svaki drugi red, ali smo našli rješenje. Znači uz folijarnu prihranu kalcijem u to vrijeme, iako za kalcij kažu da je potreban tek kasnije, ali ima jedan preparat koji je bogat kalcijem i mi smo to špricali, ima i drugih mikroelemenata unutra, i mi smo to špricali prvih nekoliko godina i evo sada više nema problema. Ove godine nije ništa prihranjivano ni dohranjivano, sve štima. Muškat ruža je karakterističan po tome da jako rano sazrijeva. Vi već krajem augusta imate zrelo grožđe i možete prvi dan, znači kraj augusta, prvi dan septembra, gotovo svake godine imamo berbu i ima karakteristiku da nakuplja jako puno šećera grožđanog. Tako da se može vrlo lako sa njime raditi nekakva slatka vina od prosušenih recimo bobica, recimo može se poluslatka da se zaustavi fermentacija jer ima dovoljno šećera da se s njime može to napraviti. Tako nastaju 3 vina različite tehnologije proizvodnje. Muškat ruža je sorta sa jako velikim potencijalom u proizvodnji vina. Evo mi u našoj proizvodnji nudimo 3 vina od muškata ruže. Naša standardna glavna etiketa, naše glavno vino je poluslatki muškat ruža porečki, rubinsko-crvene boje. Svake godine također radimo i roze, suhi roze od muškata ruže,
A imali smo i 2 probe prosušivanja grožđa u drvenim kašetama na sloju slame i napravili smo desertno vino, znači slatko vino od iste sorte Muškat ruža. Na Gortanovom brijegu obilježena je 20. godišnjica od osnivanja Agencije za ruralni razvoj Istre. Puno toga je već učinjeno, a i planova za budućnost je mnogo. Prije 20 godina osnovana je Agencija za ruralni razvoj Istre. Od samog početka vođena je s ciljem zaštite istarskih autohtonih pasmina i razvoja ruralnih područja Istre. Jedan od prvih programa bio je zaštita istarskog goveda. Bilo je jako teško. Činjenica je da puno ljudi nije vjerovalo da je to moguće napraviti, jer ipak je Istra turistička destinacija i sve karte se uvijek usmjeravaju prema turizmu, jer su tu na vrlo kratkom vremenu vidljivi pomaci, odnosno ako danas izgradite kuću, sutra je iznajmljujete, preko sutra već imate prihod od te kuće. Za razliku od ruralnog prostora gdje je potrebno jako puno ulagati i to smišljeno, dugoročno, da bi se onda mogli rezultati na neki način pripremiti i adekvatno koristiti. Pri tome je jako važno, pa i ovdje gdje se danas nalazimo, na edukacijskom centru, nastoje prije svega zbog ideje da dobre namirnice budu kvalitetno pripremljene. Bio je dobar tim ljudi koji je razumio i shvatio potrebu jedne takve infrastrukture, koju ja zovem temeljna infrastruktura u poljoprivredi, da se osnuje i da preuzme inicijativu suradnje sa poljoprivrednicima u segmentu primarne poljoprivredne proizvodnje, u ovom slučaju tipičnih autohtonih pasmina istarskih, i da na taj način kroz osiguran otkup, preuzimanje živih životinja, putem klaonice i prerade mesa zapravo plasira konačni proizvod na tržište. To je u početku bilo dosta nedoumica, nerazumijevanja, nisu ni stočari shvatili da je to pozitivan iskorak i evo, hvala Bogu, desio se taj iskorak i danas čestitam djelatnicima AZRIA pa i Istarskoj županiji da na 20 godina aktivnog rada AZRIA i na formiranju sektora koji danas povezuju proizvođače i u maslinarstvu i u stočarstvu i ostalim segmentima zaštite autohtonih proizvoda, da se sve to promovira na tržištu i da se potrošač upozna zapravo sa kvalitetom koje Istra ima definitivno u segmentu stvaranja tipičnih autohtonih proizvoda i njihovog plasiranja na turistički sektor. Zbog činjenice i stalne želje da je potrebno na neki način zaštititi naše autohtone biljne i životinjske vrste, a imali smo primjere u našim susjednim talijanskim regijama koji su na kvalitetan način napravili s jedne strane zaštitu, a s druge strane koriste te biljne i životinjske vrste u proizvodnji, odnosno promociji svojih regija. Prvenstveno
smo imali jako dobar primjer u regiji Toskana, gdje je kroz svoju agenciju za ruralni razvoj provodila tada razne programe koji doduše su se provodili kroz mjere ruralnog razvoja. Znači, bila su osigurana sredstva za provedbu tih programa, za razliku od nas gdje je dobra ideja osnivanja Agencije za ruralni razvoj trebala na neki način biti okrunjena sa određenim aktivnostima za koje je bilo vrlo teško osigurati i naći financijska sredstva osim iz proračuna Istarske županije, tako da smo se okrenuli predanom radu i aktivnostima da dokažemo da je to moguće napraviti i u Hrvatskoj. I jedan od prvih programa je naravno zaštita istarskog goveda, istarskog boškarina i cjelokupne aktivnosti koje su vezane uz zaštitu s jedne strane do gastronomske valorizacije kroz prije svega naše objekte u ruralnom prostoru, a kasnije i u, da tako kažem, visokoj gastronomiji. Danas Agencija za ruralni razvoj Istre djeluje u 5 centara te broji 32 zaposlenika. Jedan je dakle opći računovodstvo financije, klasičan. Drugi je dakle taj centar za europsku suradnju, tako kažem to skraćeno, koji se bavi europskim projektima. Mi smo napravili do sada sudjelovali u preko 30 projekata sa više od 4,3 milijuna eura, što kao glavni partner, što kao običan partner, i to je nešto čime se jako ponosimo. I s tim novcima smo napravili dakle i ovu farmu i ovu dakle zgradu ovdje i puno toga još, i to je dakle bez toga ne bi bilo moguće. Dakle onda imamo centar za stočarstvo koji se bavi dakle ovim dijelom, uzgojnim dijelom programa, dakle i ovaca i koza i boškarina. I imamo centar za ruralno poduzetništvo koji uključuje dakle ovaj proizvodni dio, dakle rasjekaonu i pripremu mesa. I imamo centar za maslinarstvo u Vodnjanu gdje smo dakle kupili 2012. uljaru i gdje dakle prerađujemo plodove masne, sav onaj višak koji se dogodi, mi ga tamo otkupljujemo i prerađujemo. Evo, AZRI je prije svega važan za Istarsku županiju stoga što objedinjuje programe koji rade na očuvanju autohtonih pasmina. Ali ako gledamo i puno širi aspekt, onda AZRI radi na očuvanju biološke raznolikosti Istarskoj županiji i na očuvanju svih pašnjaka i livada, odnosno svih površina koje na neki način trenutno ili više ili manje koristimo. Na tome, kada razgovaramo o autohtonim pasminama, govorimo o puno stvari kompleksnim i puno većoj priči koja je vezana uz zaštitu bioraznolikosti Istre. Isto tako, priča o AZRI vezana je i očuvanju identiteta Istre, međutim vezana je iz osiguranje ekonomske koristi našim uzgajivačima i svim ljudima koji stvari žive i rade na selu, kako bi na selu ostali i opstali. Naravno, jedno je hobi imati 2 boškarina, imati 2 koze ili nešto ovaca i magaraca, a jedno imati ozbiljan nekakav posao iza sebe od kojeg može jedna obitelj lijepo, pristojno živjeti na selu. Upravo je to zadatak AZRI-a da stvara okvire da se na selu može jako pristojno i kvalitetno živjeti, kako nam jednostavno taj ruralni prostor ne bi ostao devastiran. S druge strane, AZRI je stvarno velikim trudom svojih djelatnika, svih ljudi koji u AZRI rade, međutim velikim trudom Istarske županije i posebno velikim trudom naših uzgajivača doprinijeo da se osim ovog dijela biološkog, nazovimo to tako, stvori jedan gastronomski set, odnosno gastronomija je bila alat u očuvanju autohtonih pasmina Istre. Ono što smo u stvari napravili, da smo kuharima dali proizvode od autohtonih pasmina, kuhari su s tim proizvodima napravili nekakve jela, nekakve ideje. U konačnici AZRI je stvorio 10-12 suhomesnatih proizvoda koji su u stvari pomogli da to meso postane prepoznatljivo, da meso autohtonih pasmina postane vidljivo, da meso autohtonih pasmina postane na neki način istarski brend, a sve to pomoglo u stvari kako bi očuvali prije svega naš lifestyle, naš način nekakve prehrane, a onda taj naš lifestyle, način prehrane ponudili i našim gostima. Bila je to jedna dobra sinergija, naravno sa svim ostalim proizvođačima i vina, i maslinovog ulja, pa i tartufa, odnosno sa svima onima koji su gastronomiju baštinili kao nešto vrijedno, kao nešto što će nam u budućnosti pomoći u razvoju turizma ovakav kakav je on i danas. U stvari, lijepo je od toga da smo od autohtonih pasmina, za što smo dobili nagradu od Europske komisije 2018. godine u Nantu, napravili program gospodarske afirmacije, odnosno omogućili uzgajivačima da od svog posla mogu kvalitetno živjeti.
Dakle, Azir ima veliku ulogu za jedan ravnomjeran razvoj čitave Istre, posebice u ovom ruralnom dijelu, i ono što je jako, jako bitno, danas uz mogućnost korištenja europskih fondova mislim da može jako puno ponuditi našim poljoprivrednicima, a ono što mene kao župana veseli, posebice kad sam na terenu, obilazim čitavu Istru, što vidim sve više i više mladih obitelji koji su se spremni uhvatiti i raditi dakle i poljoprivredu i stočarstvo, a tu stručna služba, edukacija može jako puno ponuditi. Uz naš županijski fond za razvoj poljoprivrede mislim da imaju sve podloge kako bi napredovali. Veliku ulogu u valorizaciji mesa autohtonih pasmina, koja je svakako doprinijela povećanju broja grla, ima edukacijsko-gastronomski centar u kojem je odrađeno više od 200 edukacijsko-kuharskih radionica, kroz koje je prošlo 2365 polaznika. Rezultati su impozantni, rezultati su vrlo vrijedni, stoga što implementirano znanje, a istražili smo to, naši kuhari iz Istarske županije koriste u svojim imenima, koriste u svojim jelovnicima. I to je u stvari kompletna draž ovog edukacijskog gastronomskog centra, da se stečeno znanje koristi, da ne ide nekako u zaborav, da njima potičemo maštu, da potičemo kreativnost, kako bi u stvari lokalni poljoprivredni prehrambeni proizvod dobio na značaju. Ako lokalni poljoprivredni prehrambeni proizvod dobije na značaju, naravno on ima višu cijenu, što omogućava našim ljudima na selu, u ruralnom prostoru Istre, da ovdje ostaju i da ovdje ugodno žive. Puno je toga već učinjeno, a i planova za budućnost je mnogo. Što se tiče ove naših planova u budućnosti, ključan plan je dakle ova nova zgrada o kojoj sam i prije govorio, gdje ćemo napraviti banku animalnih gena, gdje ćemo pohraniti sjeme najboljih bikova, ali dakle ostale embrije, jajne stanice, ostalih autohtonih pasmina, da ne bi naravno u slučaju nekakvih zaraza i katastrofa mogli krenuti iz početka. A u prizemlju i katu bit će didaktička moderna kuhinja, kušaona i dozrevona mesa, a na katu dakle jedna sala didaktička sala gdje će moći doći studenti veleučilišta u Puli, s obzirom da se dakle ovu jesen osnuje dakle novi studijski program kultura hrane i gastronomije, a ovdje bi se kada sve to obavljao praktikum. Evo, to su nekakvi planovi, najvažniji investicije sigurno vrijedna blizu 3 milijuna eura i predstoje nam dakle da pronađemo izvore sredstava za to. Stigli smo do kraja još jedne emisije Boje zemlje. Pratiti nas možete i na našim društvenim mrežama i službenoj stranici www.bojezemlje.hr. Svi video prilozi i sve emisije dostupne su i na našem YouTube kanalu. Vidimo se za tjedan dana u istom terminu. Lijep pozdrav!